well no so say omukuru no omogono ye hado monye sometimes no ye can some na abaika say ye establish the can no more pressure because me say ngo ye waka me can say oh ene koto ngo ko be ye dene ngo ko first ye nkola ye ngo ko ye jollof anambwa ye ngo ko ye okuru so say back so no boy di ngo no boy di ye kwa ya na buy come has not done anything to make about body crambo akoto body crambo no boy di body boy ya den enwogwa kwa boy ya den so ye hu ye na nkanema yi de ya mai mu ane ye no etu wa mo sra ban ni sa wantete so se ne be ya ganafo ewo ebe henhan wo mabusua eni ya ye kwatie ya executive secretary awada importation and export association of Ghana Yera Samson Awingo bet na wadin sami nyina tudwa ene ma chi dwumadie eso ewo Ahenkan Kasiebo eso Anwumre no sia Ahenkan Kasiebo ana busuafo egusu ayesi nkonya ayedimu enso enkyeremu ede esomwo abe fontentan so ma remfi esa yedi ahim ewo so Facebook live and YouTube live sanso na Ahenkan FM.com so kwa ewo so obetimi ete afa nsem awdo etintim bia gwa betimi akenkan bie na yekoyanim ewo nsafu from ya amanyosemu ana busuafo ya bo enso ede awrai emrase badwane de made so mo bia east abato empesua so nukro ya sanso na ukomra sebadwafia abedwekwa ya pa wonum ss kasem to ni dwumadie eso no mo enhwe so no opanyine eka ho ebi eno onimonyamfo Richard achampon wade atodwa echem ese ne nwanwa bebre se wosoafo kasem to so onimonyamfo kenofori atoda so enso etiaso ye wonum na onim de opanyine no eje sanse nanka wono masebadwane de made so mo bia east de ni susu ni nimdie mu se de opanyine sime ya Ghana sika sam to so no no onim se wa brade ne koma abedwaku amo enhwe na asem no mo pen ne pharmacy bre eno ad hoc committee no wasi no ogidi yesa kopanyin no eda okoyo kohia wo mo no wo hwe ne nsenka ye ne nsem bia piepie mu na kasada na wasi ko osofo sika sam to so no munyafo kenofuri atako no ankasa fa nkrata na ofa tredua de ka ho no tintim nsem de gun krata so de ba montre eso na kasa nsem ne ba montre so ko bia nya bi no kenkan a ade ba kopa ehu ne se owura kenofuri ata ono ankasa wage atum a resign na so wasi besi na onimonyafo kenofuri ata wano wa na adwen se on bi crash emu se obesole de free asoye ho wasi de nti na wo kasa ebi ene se waso wi Ghana mamra na aka ahye asoye mu yes kasam to so se wasi wonom ahye na wa amamra mu no omutimi bo moden na omudi sika botia no total revenue no ahadi chemu be se enum 5% omudi koye local assembly no sade be yo musu betimi ade ye mpuntunyuma ewo mpesua ne mansini ahodo so abema no matimi akonkan na so opayi chemu se wo hwenka tam ni sade no masibi ekona enya de se sa sikai etimi enso ekọ local assembly no emomudi du omujumade sade se na efata wase sa asemi ade se abedwaku amo ehwe sikasam totoya eso amra se bedwafie a wonom kron ketwa ene adantamu wonom mansini ahodo mpanyfo totodura ya yi omo a omo nyina ka hu bie ehwe madwumade etimi ekwankan eno wonom nyina kasa asem we se yan yi local assembly ni de obaba mansini no ene ya batam ahodo mputu nyuma hia pa enti akobasi se sika emma ebedi na timi atumpon ebia ne sa aboabofo omo ankasa onom ekwan yi ti wanwo na ka yade se kaja fan na etimi bank akankakra ke betimi de aye mputu nyuma ameno matimi akonkan na so wo chese sikai emma wose no eka hu bi enti no nde ko hu ni se wose wasofo sika santo toya so sabio ono ankasa eka ni dibra na yade ase ne san ojem ede to oma obi wofura betoa so na wo chese chensem bebre dibi epi so abusuafo mayetie bi Finance Minister, the Committee of Parliament name na Sansembe to Jano. In Canada, na nanke specific Finance Minister. Or do me medina na other two for. Or resign set ultimate Finance Minister. They didn't make us assembly. Which Constitution Article 2I42 okay Constitution in Nana. Or say by the end of every quarter, the minister shall transfer not less than 5% of total revenue to local assemblies for development. The year no you boom quintana, it be at 3.4%.
ebi 3%, ebi kwa 2.something%. Ama finance committee, local government committee, ya kan wa sama okay computation no omo person be come no correct. Supreme Court abuya assembly say oil revenue any all other revenues there before say that transfer to other holdings fund and as account to be anon. I say common fund check for woman 5% or more. I say transfer them. I dey call this assembly common fund. Na ye dey call put you e mention mu. Ya ba ko aka wa say minister no family na nye juma. Na be juma say I'm sorry. Who you sorry for what? Who go chase the cano they can am a local assembly na say who you Ghana Adishimama ene auti ye yamra shebe jani de ma eye bia east wanukro ya so esan so kabedwe kwam yes kasam to ya eso ewo emra shebe dwafio no nyamfo Richard champon ena Adishimama wotene kano na enu achi no odi BP so biam kyerem sai wotune nwa wonte ase esan se so office kasam to ya so be piemu ewo sa abedwe kwa ya pa won ma moye ne nsam ni mu anhwemu no ad hoc committee no opanyini ni tudwa kyerem sai National Cathedral no ayade se na ebre bia duru a na ewose ye hia sika na ye didi hu dwumadie na timi bu ama dwumadie no ekonkan ajakosi bronyi se na ba bia duru na eye emergency si anya sika no amfa anya National Cathedral na wanhwa na de asembeba ade animguase beka oman no enu nti ono kenofori ata enam enhihye bi so hu ni se entia emra so ema ye sika bi tumu ye de kodi se dwumadie no na no no manya for Richard Champo chem se da bai pa na National Cathedral ebe ye emergency problem ade ma Ghana ebe ya Hawaii wase ye so anu animanimu ya da bai obusa wase mampanyin na nadan kwa kufu adukro ya no akasa de ne sato ne boso a wase ne bo anya Ghana fo nyina wanya national project bia ye ka se an tentenate na nado dan kwa kufu adu ba wanya emfa mayen papa na hye ne bo enti obetima atwentwa ne nsase ne nase na ebre ohuni se omamu ni nyina ye ho anya ye no na kwadi ne dwumadie amano matimi akonkan na so opese opan baze tentenate ode ne sa boga na sika futuom na ode di sa dwumadie no wa bre no so kra na ekoyo mo fa so ede ye san hye ne nya no emfa eye emla kwan enso eso na eno so obonkyeremu no wode bi ka ho ayade na cathedral ebe ya ade ye emergency committee National Cathedral obeka ya ye to abawie ya yakwakoso so mampanyi in anya ade odi kan koye so okokate so e wa be cathedral and suppona okwa ground so okate so na so mampanyi clear in his mind no na onim so be cathedral and sana finance minister kwa ya appoint no o present o budget our man ayade na oba spend sika e wo National Cathedral won any budget contingency just ade anyone dream ade a wonim se be si na si e na o say mame ko ada government obligation na enyi sika fi contingency vote mu enfankoye but clear in your mind no president is over basic cathedral and so na kwaya appoint to and so na do budget ever parliament then na we ka tell say who spend sika under contingency clearly abandon the finance minister no your majesty so modi see parliament modi say Ghana for anything no yi sika no for contingency fund holiday bia na so do say cathedral be sika free ho then na dia wodim so be spend sika almost 200 million Ghana cedis o se makokoye to contingency fund as a minimum share na Ghana for so finance minister was say oba no homodin Abusiafo wei ayamra shebedwani de madisho mo bia east abato empesia eso nukro ya bedwa komwe sika samto ya eso mra shebedwafie opanyi dimu entintiman eno eye oniwanyamfo Richard eye champon ana de shimama wote na dudi sem eno Abusia Dr. Richard etu ahene wayo penin bia bani sika krabia won sesama won fani agoro sika samusu tutuye wadimu akutinye pa na wopeni dia tudwa a wotra musa won monyamfa ken wofori ataya sana hene anei ya bona chi bona pass sa wo ma ne homode ntini dibra yanyi firi ne nsam no wose akwan bi so no ha wo man Ghana ye pa atutu wo man no empum dro ase entimi ma wo man ni ntumpo sane ke wose timi etumpo no na woka anyina ne sam wo sho sane ene ya nsam no atwe ne nyansi nya na ne ene wetina so watena wesi sei adeche na wesu ka wo mode a wose atwe ne nyansu nya entimi nkwa na basahare so ekoba ne sam na wo mo ka wose wo mo boyen ebiti say investors and ka wose wo mo do musika ebaba bo my Ghana mo my ni timi tumpo no ene wo madwa ya mo ntata visa ne ekoso no ade di perfect re musa yen ya wo mo ba boyen wa ma ya wo mo do musika
aba bonya wo faso no akwakoye se wo man na ye niam bi sisi so sane ye niam bi kwa no akwakoye koi sane ye ni mmere wo bibia ho ntikọba ne sa wo mo so mo ba no wo madwe aye wo mo ntanta wo mo hu sa wo mo mmere wa na sa wo mo nyai wo se ni nyina da agina ye oni mo nyamfa kenofo wiata na ensensem ni a atwi ni nyansi nyanya etimi kwantem no wo se ha dwen ye papa wo to ne nsam so ana wo chem sahwa ensem ye kwasu ni Esha seje se gusu ekosu a bosumi aba twem gusu ekosu an wo chem se anka fi ya hye kro na kesha se a ago se tumi du baby a company for tumi twaso na fe wo mu tumi pre wo man Ghana mpumtuo ehwa ma man ni tumi konkan wo chem se ensami ekosu wo man Ghana nyina bia na empenifo ani nyama wo mo so enti wo kan ni pi a kire empenifo se hwa ensami ekosu nyina na ha dwen ye papa pentimi mo man ni tumi konkan empa kopie mu awa amansai edwa so a ama man Ghana din aba famie papa edwa ye di wo ho no ni nyina susu ntimi konkan enti aha dwen ye panti se ne esam no atwi nyanya se nyanya no wose agina frako anu antimi kwa nanim ana tse antimi kwa nachi ana penifo te ho ana bomo kan wasama wose emmo ema wa man Ghana ntimi tumpon na so omu afi omu susu investors na aba beboa ama man ntimi tumpon sa ko yese ya na nsam no wo mu dane ni defe ni se ya dia investors ni won ba so wa man Ghana ye ni mmere ye enti emmo bi wo se bakura anya dia amwa no ebeba. From all that we have heard, all that people are saying from the minority and from the... It's actually weighing the economy down. Because the people who are supposed to help us, even to try help us, are beginning to ask themselves, these people even serious? And people are going to answer, are they serious? And even if you present it, they will tell you that, are they serious in presenting something like that? So for me, all these issues that have been going on for years or months, we should have it somewhere maybe beginning of the year and look at the ramification and the implication of what is going to happen. Can I show you? All the things that is going on is affecting the market. The confidence of the market is going down, including the foreign area. People look at it and say, economic management is not just joking. It's something that you take it serious. When you speak on it, people take you to their heart and say that this man is a world-tested person. So from all that I'm hearing from you and other people, it affects the confidence of the market. Enti asam no abusia ani Dr. Richard Etiahene weye banking consultant abanisi kasemu a wakwadali ewo mu papa na yebekwe nanim ewo ensam afoforo enso emu na ayade se yede ani akirem a nkokua ye ne nuane dwumadie ne netotwe enso emu ai embabam no ekase de wawani tua se afene baba su se dia na yade se nuane ana adehye dodo na tugusuo na yeto na sade be ya jablo nyanya duru won me yesu benya bi ne yatimi adi sabe mom enoma ya hye unya kakra bi ana de ato bibi kakana de sie so wa manfo so be sentade na ni nyina mu no enam so ama ene opanyini ba ko yemlanim ni awo maikoko ganam ya onu kro ya ye ocheche ni enso ewo eye UPSC law school enso so emu eno ayemlafo suapon ba ko ewo mayimu na eno eye lawyer kwaku eye atakura jomo eno de nsema odo de atodwa ana wo kire mu se ade ba ko a oman koko gana me ode na ne ade akire na eha oman yi pa ene se oman yi mu no wo hwe nyoma wodo eton oman mu anom a yeni ebo ededa so ana se yebeka se aban ne de buo bi ade asi wonom a ode mrata ato se ebia ebro ade se okona akwakoto a roba no ba ko e wose ode gi ebia 10 cedis enti anu nti ya 10 cedis wa aboabo anom no ufria na wokọ odan wose ya 10 cedis Ghana fa na babia befa bia wose ya 10 cedis ebia enei kwadu na wokọ do kwadu no saka ba ko wose anu ni sei no wose ya ton ebia 2 cedis enti we Ghana fa na babia befa bia wose ya 2 cedis me kwadu me pepa tinam de ya mfato ho no enti anu ni sei no ani ebeka ne se eye regulatory prices policy na anu no wachem se ebi ni wo na bi a eni wonom no ha dwene pa eno enam so bi ama adetonfo eni ade bia no ebo mo pe eno mo de etoso wose akoba ne sanso a ematemamufo no ebrebebre sansa de krona obefri eye ebiaye a akobiaye b ana obefri dwawei
akodwa foforo no na adekro no ebo no asesa na wo kyerɛ mu sɛ obasra pa sɛ aban no enhwɛ na nkɔfo nani ani akyɛ ne yɛfa saa nhyehyɛ no enso emra na wɔsese wo kɔ ba bi te sɛ akosi bro ne hwentia krom United Kingdom UK ene 20 ɔde frɛ wɔn ma wɔso mo bibi a friend sɛ ɛyɛ consumer protection law na ɔsɛ no ɛyɛ mmra ɛboa na ɛbɔ gadifo ɛne adotɔfo soso ɛho ɛban sɛ de be ɔmo dwadie betimi akɔnkan enti adeɛ baako no okɔtɔ no wɔ store we mu a ufuro no kɔ store fufuro mu a ɛboa koro na ɛne yɛde enso ɛgye wɔsɛ no ɛboa ye pa ɛma nneɔma etimi ɛkɔ nanim anu nti ɛna wɔsrɛ ɛde ato aban nanim sɛ ɛnemanim ya sɛ ɛma ne tirim a ana posa aba ne tirim na mmom nanim ma ne ho so ɛsɛ wɔso wɔhwɛ ɛma science no efiri ase ɛyɛ adwuma a ɔka kyerɛ no ɛsɛ ebere ne nie sɛ saa bere we yɛ bra obi akyem sɛ no mamu ayɛ den na kɔba so obi a de boɔ foforo ɛde to ne nneɔma so na boɔ no so nya boketwa ɛno bɛkɔ akɔtɔ wɔkyerɛ yɛse yatum ebi wɔkora wogyina hɔ ane afrɛ yɛse yatum a wɔsɛ kɔba ne saa ɛne yɛde ani ahan ɛbɛbrɛ timamufoɔ no ɛto sɛ animanimu yɛ yɛhia Consumer Protection Act a ɛbɛtumi aboa amadwadie akɔ enkan. Currently, under the Sale of Goods Act, no, there's no law that regulates prices. I mean, basically, prices have been left now to demand and supply. So, supply sometimes can decide to hoard goods and so that the prices can shoot up. So, under the Sale of Goods Act, no, there's no regulation for that. But more importantly, and there's always been that call for us having a Consumer Protection Act, because now there's no way consumers are protected in any way. Now, if you go to other jurisdictions, UK and they do have antitrust laws, consumer protection laws, and what have you, where it protects the consumer so that you don't have the seller exploiting you just because it's an open market. So under a Sale of Goods Act, no, there's not much that can be done, but we've always been calling for that Consumer Protection Act so that consumers too can be protected from that vast space of an open market where sellers can come together and say we are selling this at this price and there's nothing you can do. Ghana adishimama wey eye emranim ni eye kwaku atakura jomo ena adishimama otene nka no oye ochechire ni mapa ewo eye UPSC emranimfo suapon baako ensoso emuo na enu achi no odi bi etudwa ekyerem se eye afe no ahia se no eye ade se afahya woto na ebekoso na afahya dodo na so ekoso a ewose ye fa ye ho ne yesiesie ye ho enti ahosiesie ni mu no ade baako adim akotre pa no eye ntade a ewose ye hye na no na wo kyerem se edu sa abre ya obon se eye adepamfo wɔn ne ɛyɛ ebia ɔnom client no anaso ɔnom no ɔmo di dwa no wobɔso ɔmo de afe so ebu ɔnom anataadeɛ wɔse o meje ade akɔ sra me dɔfo bi ɛna ɔde ata ne kɔ akɔma telani no o ɔse meyɛ wobɛkɔ no ɛnɛ wɔkyena o mepam aka ne batem sa mesie o aka ne konwa mesie ɔde ne saa na ɛbra wone no enyina enya adwenkro esi ye no na saa bra no apa ho na afiu ebia odwumadie kura wose ode atade ne kɔ no wanhwa na wonsa nka na wose wosan so kɔpɛ wofro ɛkɔba ne sana mu ani ahaha ye pa na duru se dia ne adapɛtwa timamfo bi omutimi twa telafo bi adapa saa agese ya na nya agro na sa ye nimo na so somla nimni kwaku atakora dwomam ya hunu se saa hyehyɛ wei ɛwɔ mram ɔse Ghana mram ono so obi di natade abra hotel ani tieniye ayi papa ye ɔwɔ hai ya fa ni sɛ mondi ma me yai miami ni panso ya na mru afini din ya fa ni sɛ Mr. Oben mo Mr. Oben me pa cho wɔ yi wasum na tie mi ye pa na nsemi ekoma Marshall Beauty and Training Center me pa cho munya mu yi masum na mu tie ni ye yesisi obi di natade bra o sɛ pam no de pamni woje ntade ne diguo na wo hye osi o na watwntem maba beje na woje pene o yo na watwntem bra obaba ne mawie na wotwe so na wode ne sika ba anase eye ebo a wode to so no wode ba so obeje ne ntade na be se o minwie ye o ma me bra kakra o wode ma me na mienu ka na me sanka ho se ono woni akoma pa na watabiriwu na wonya akukuduro de wo kwa sandibia waso be ye hye papa waso be ye hye enti hotelani so obi na tade bra na so ye ho awiawe no ampam ne bra semu a obetimi de akọ court na emlanim ni kwaku atakora dwemo kyerem se wode wo ba court so a court emra no bedi pa se ba sa nhwemu no se wode na asem ne ba ye obebo re tofa no atemuafo ne tena asem so no mu hwem na ye sa ba pa na tie de a waso betimi ayehye a kyese no ye betimi atwe waso pa sanse wadi nipa no ehwamone no so o kyerekyirim
This Christmas, people are going to ask, their seamstresses, tailors to make them stuff. And then I ask you to make it for me for Christmas, particular day 24th or something. And then before I say, Jack, I'm getting it in the new year. Time of delivery in a contract is a condition. So if I tell you that I want it for on the 24th, and even with that, there are two points in there. The time of delivery and the purpose. I tell you I need my car for my Christmas. I tell you that I need it by the 24th. You decide to deliver it by the 1st. You have breached that agreement that we have, and the buyer is entitled to reject it. So I reject it, I just get my money I paid you, or I get extra compensated for because you have wasted my time and everything? Yes, you're entitled to damages. So you reject, you can take back the attack, give me my money, but for that period also, you're entitled to damages. Emranimni kwaku atakura dwomo ana de shimama woti se wo chechiri mu no asem ni mu ayire sa Indi ani asenka Mr. Obi amanfo asi upa o minim kam do kwada da emre bi am ma de ma no am tan kwa sa ko ohun wa so me de be foro so no we mpo de untia unso ye fie ni panti fie ni pa ne de wo sin oso ade ni boy untia unti kra na mate so wo boa sa no so ya na wo pa o o enye wo kran ka me fa ma so so wo mia wo mami bi adua no koto ze cost enye wan ka me fa ma sa we minti 5 cd so kra nti na mate ne sa no so bi ba ne ya obeti new customer ya so be ye ne fine no enya easy untia anti atelafo no untia ene ebro nya nkrofo ne ebesi wo mo se lawyer we mla we Ghana fo me omo nhyɛ da nya awe ti we ya lawyer ya kan ene emo am be kɔ ye de mo be kɔ nsawam ne be do so pa mo mo Mr. Obi de onko bi mbompa ya ma no abusia ya nton krabe Poma Plaza Hotel ye Trinity our friend is a B Plaza Hotel hotel ni abusia nya asem kitu we no wahu ya na me best aka wanka sako na kwahwade hotel wo edidimo na be Poma Plaza Hotel dia ya chim dan ne potemo wa ba papa chese wo boa ama abrabo asetremu so etimi aye from enya dan na obetena fie enya dan na obetena fie ne de bia so na be ma obefa ko obefa fo na wo mafie wo fie ade be na wo ho eduru baby so afani pie ni nyina ka ho bie na ama awale no na ye fe na abrabo no emu ago na ye kama nya de bia na fie fami pie o se eye sikaseye enye sikaseye fani pie enu ntina be Poma Plaza Hotel abano na hotel yi wo wa ba any restaurant aduane a wodro ni nyina obenya bie enso so ewo wo ane hotel akoda de betena ne breakfast ano paduane no enu na doctor for kire se hu hia papa ne a serve ubia anya ne wo mo no ane wo pe no ane ya ma ya so ane the fruit salad atato kama na tie be Poma Plaza Hotel wo ne dai no empa bi asimo quaint size bed orthopedic kankasa enti woda so ema wechi no mpe na tene kama afei dan bi air condition bom na wo dan ba kwa self contain no wo mu ka se wo kitchen shemu ti wo hye wa dan bi an fridge ani TV sasu siem wasanse wo dan ba kwa fa nipa mako aduasa enti mu ye adwumako mu pe bebi na mato kasa to nhyiemu a be Poma Plaza Hotel se bra wo beche wa tu sa dan kro na air condition bom na projector semba fu anya sem ketwa wa wo ba bo sem su gina brani ye papa we twa fence ato one ye fence no electric fence aka sontinya fe na obi ko hura besimo baby obe park wo car bobo ya anya cycle na nya sem ketwa benye baby a park ni ye papa be Poma Plaza Hotel wa achimota woni MTTD no ana to say wa montamu shada ntwensa na mom woni Pentecost asafo wa enkwantanum ana to say edi anhwani mo friend penny 02455396 0249855396 now ni penny 4 and twetwe enkomo wo di dwa wo tonwa de wo nkra bia wo pesa woto sane ebe ya asom pempem ni nipa pempem bete na yetimi ahye ne so sane ebe ya wo nkra no ebe ko echirichichi na edwadie na
wudi ne so no ehun faso na ye bubrija ti na ye se bra Ahenkan FM na ye mo wu devro emma we poye mantem de age abosu ko ba bia ayeye dia enti wade ton won kra ne ye beto ne kama ye hihye ye so de eda fom bra oni abeboa amo adwuma etumpon wodi etumpon no na ye nso ye de etumpon ti from marketing manager 0244 2900093 0244-290-093 afei na Alhaji Hankuri Enterprise so se men kan tro se afina no ahie o afisia po afin kometo ya danti akwa ba beto ye die e wo se yesusu agie ani bi ente sa ne agie ani a eyamu ya o ekokọ ene eye aja adokodoko die ya ene edi bedie nano ana Alhaji Hankuri Enterprise men kan tro se wabadi amount brana baji sa no mani nyina bia abofuo mu sanse bronya yi eben krofo be fa bronya ho awen kokọ pa se anya agro eno ne sei on ba betoto omu nuomam a chese omode atwam ne bo betoto omu nuoma so mafi ase kwa dada enti bo moden na ebra Alhaji Hankuri Enterprise Alhaji Hankuri Enterprise oba emo no wankasa wudi sija so timi say yes etuhwa pa chese anya agro eno so achi million ebi wo ho anopa bia no anwa uti no kama na ode apawa num na atimi aboa mepacho asikyire na wo pa sugar no eno so bi wo ho so anwu na waba baji bi so bolotin no eno an ye di Christmas yi kwaje ode wo sore anopa bia so nse abo ne ba o no wo waja ode agusu hye kakra mu no waka de anum a no abobbo bo say yes na efifira hyase sane wo fifira hyase sane wo atimi say yes bre no ene eye yade awodo ni padua no mu nyina na ekro no mane hawo na no so akyire mepacho milk no aha ubeye tea na untimi nye nkwa nka so mfa mekungum ne nyina eka ho solution tapes ne nyina no obetimi enso anya bi ewo no makache emo no yade anwa ena benoa ene anwa no ha do ne buo ba ko 1 gallon no emu odu che koko bag na so Alhaji Hankuri Enterprise men kan to say ono kwa akachi de obeduru anya de say anwa 1 gallon ne buo be den ache koko bag de biara da da duwa no mu koko akuafo kwase asa sabiu ensi tibo mode na kɔ no ho na ekwajo de eno ma wodo na de ye aduane adokodoko de no ni nyina obenya bi ewo na kache me pato school mo friend titru mu provisions no monko Alhaji Hankuri Enterprise ho na monko je modie wo achim odan Opportunity Bank and afi South Brem Rural Bank nimienu ni finfini na Alhaji Hankuri Enterprise wakwakosuye enti oduru achimodan Opportunity Bank and South Brem Rural Bank no hwe won mo entem obonsa Alhaji Hankuri Enterprise so ebutu onum ani de no obuo kwa so ne mpanfo twetwe nkomai we unu ni edi nkomai na community people na de ba komma ni gye no hono no ono obetim de no ma na toa o baby bia wo bia e wa timam hia 0245447138 0245447138 Alhaji Hankuri Enterprise na kache no na Jubilee Hospital aya sa pon ba ko a abepiem a chimam hia ene me se gise onwa dodo nkwa na oti pains e wo nipadua ni mu wote se nipadua no enko yesisi no so pe tutumilika Jubilee Hospital na kwapre wa yalesa enso so e won makachi na abepiem ye hono ma ayarehwefo no mecha doctors fo no omu gina wo so kopem bra obenya ahoɔden mapa sabia bu ade wokoto no bia ginani yede wo sabi wo yade krampo na wo de hia bi ekwa ne ho popo a wo de na to yade mpa so no de oba be so mu kra de na wura ayasabia krampo no na ho ɔden na so yade ande ntesa na oba so a na ewo se ye joto ya tena ye ho na yenya ntobase ahwehwehwe yade ni mu ehu de ekoso nipadua ni mu a emane hawo bia ye ho no me hote bibi biara a ubehia bia no wonsa betimi enso akam wani aka ama no so kra boa ama yare hwe no atimi akontentem so de amaw na ekoba se wose ye show mu omogya mu sabi kafra che wagya na mu ana eya ojunso mu a ni nyina no ye wo eye laboratory enso e wo no ma ye be hwe ni nyina no enso de amawo na esanso ane ye show wie na hu hia se ye mawu enrua ye ntwere nro ni ma se kone koto da bi ya sabia bi wo no mo ankasa bia drug stores ni bi ene pharmacies ni bi enti wo kope no ase da atwere ma drug bi okra no atwere ma se kone koto oboa ba bia wo kire no ye wo no ankasa ne pharmacy ni wo kire wo no na ye mpani se ani ntino ni abase ye be som adehie ntino Jubilee Hospital e wo pharmacy e wo no ankasa na tra
atena ho no ma enuro no ye twrema no na wo gi unuru kama na atimi so aboa na antenatal care me pa cho oba wa fa afuro ufa afuro na no friase ko Jubilee Hospital na won enfriase enhwew usade wapom dinsam setie sade abofra na ho odete wo abro da yafuru mu no saa kosi bra Nyankopon be nam so na wasoew eye asubdwe mu sanso na postnatal care eno so ne se akra na bedi atasfo asase isu no waba foforo no onsese bio oni ahoden saa enti wo se won mo nima pomdin mu nimdia no ema wo kyerɛkyerɛ sɛde be betumi so aboa wo pemfo na abofra no watimi anyine from na timi aboa ne nyina no ye de be ma wo ama saa kyerɛkyerɛ na timi so aboa wo owofo no wo ne abofra no na sanso ne wo theater wo yakachi honom ane ye surgery sa hodo mpacho ye kan se operations se ebia wanya eye chimato bi ewo nipadua no ho baabi anampo nipadua ni mu na wose ye de enhoma bi wurawura widie mu ye de mpane bi ne nsika bi kika wa ne nyina no eyade se ye no ya tena ye honom a ye nya nwie ema nkonya ehaw bia obi honom se baabi a me ye operation no honom ye me ya me honom na enhoma no se bia twetwene ade ye de ne ntese ye one touch ye ma wa forever obi anka nche mposi aye operation anya ade se wo krampo no obehunu na sanso na me pa cho pemfo awo kan wa babia wo se wo ka kire obi biara oben wa odo kwa ya sabia wo se odo ko no kai na ka chen se eye Jubilee Hospital ho na wo se wo odo duru a wo cho wo fa nyina ho sanse wonom no eye awo free okwa ye je wawo na wafa ho na wafa oba enya se maame ne kwa ye no maame na amma papa na amma we kura nya papa de so wonyimu papa nyim dia na jese akwa ye beyi enti maame no waba asumdwe mu na abofra nso aba asumdwe mu enye se maame na kam abofra na kam wo mu mienu nyina kam na nsin ya mete ye ayi se konfo kolegi sunim no sini twani yesi wono ne yere ko se wokwa akwa maame na ama abofra na ama kolegi sini twani arehosem so nam si ye Jubilee Hospital kana tran bi wo Kumasi a we ka wo mo gene simple kra areho a nyame fa ne kransi wo be ne dei enti me pa to apemfo amwo achimam ya no nyana Jubilee Hospital ko na kwa wo da fa wo fa oba tiawa me pa cho sanso na wani yade bia na Jubilee Hospital na wo se wo de ko jonso ya ne de keka hu ni nyina no Jubilee Hospital ya oba sum ko a wo so etufo efa pomden ensem se de be betumi so aboa wo ama so watimi hu se de obetimi ada ho so na nkote yade bia na no so achi ne diabetes hypertension ni nyina so ya yade a me pa cho oba ya so e won ma ye hwe na yesa enso e wo ho no mo aduane bi obedi wo ya so e obia no me pa cho e ho te ye wo eye apomden si achi ba health insurance no so yaban ena de aba wo se yade bi won ma ye hwe okwa ne ma unduro kwa ni nyina no ye hwe ne ye nsa pepe me pa cho do ani e kire mu e wo ufiri odan na eba eye aboaboa eye amantra bridge ne so wonoma amantra bridge ne so wonoma on sabwenkum so ufiri aboabo na wo ko da eye on sanifa so amantra bridge ne so me pa cho frem panyfo e wo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 sanso ena Ochema Development Association yeto wanum so ana ya sori sanse wanum nyina ehunu se biakoro we agimframa ebu enu nti wonsom enu so eni nipa enti ni nyina ne se ye nyina ye kan ho abom se ba kofo ya furu ma ni aboa prempunto de ama Ochema mu na kwancha de so efe ede ya ye de sika ena beyo enu nti me pa cho uye kromani anase uye kwantuni na wabeso ya Ochema mu a ye nyina keka ensase fa wo 10 Ghana cedis bra Ahenkan na 3.3 FM fidiom ya yebutu Ochema boabo be register na fa ho ehye Ochema Development Association mu busume bia kai na tua wo 10 cedis no ye de bosika futuo bi de ato no ma wa bra beti se krobi e wa Ochema mu ya omu hia mpuntunwuma omu hia janan omu hia hospital ene omu school dan enye nya ade no ne ayibi ne de akoso omasene na atimi abo ama no matimi akonka se de aboabofo afiri ase a wonum eye no sabebepe ene pese ye boa me pa cho pese odun ho sem bia 0594 467029 0594 467029 chichini benche mo matu batafiri Ochema mu akotre bia no mu nyina no mu akonya mo frɛ na mfa mo enhyem ebi abusia fe ye toa ensam no esuo na edem na samene ukasei ane Ghana ka chese gusu a
wamu yo National Identification Authority wamu so wamu ye papa panti wa wonya wodian ma na ma to na bra beye Executive Secretary our National Identification Authority NIA anom aya Professor Ken Atefa na wopani jira musasha amante mako aya 275 wa my Ghana munyina no wasi NIA mpenifo ane wa munkrofo nso wo wa mo hwasa Ghana card no wo bia betimi anya bia e wo man mu ana wo kire mu sa wei no wa mo fa amanyusam bia mfore no wa titi sa na monte su sa anye ana amanyuko bi de wo montoma bebo wo mo dia no ana chese Ghana card no kwa ne ebisa wo amanyuko a wodom ne aya wo dia ma wo se no kura bia ni mo mo de o mani so ade hunu ani se wakoye Ghana ni nkwa de wo se fata asa Ghana card no utimi nya bie enti emfa hu ni baby bia wo my Ghana mu se wa ye ready aya krado nkwa asa Ghana card no pe bia ani e wo kwa chese registration wo behwe na wo ma trotro din kama ne wo so wo mu ye bia wo mu beye every pamu se kwan de demu na wo card ba na wo so watimi akwa je wo de enti sane ye ensam na monten so asa wo mu ye pese minkumu nya ne yiyi mo be no wo pani e kire mu sanya de no kura bia e wo mo any call your regional and district of almost some addition. Registration and yappily biased. There is no reason to make it politically biased. Yes, I said this year to do in Obia or register. If it's a one register no way now Ghana Kana and I would be brave so I think no more Ghana have a yet ocean and none with you was in card registration one. Wouldn't say so only Ghana card. Oh, I said no bay a dinka crap. Now and Yama be brave taxi. Why you know what officer would pay? A better with only Ghana card number. And Robert Dunia, Yamaki Chassa, Unya Ghana card. And Nunti, Yenrianoma almost a war about registration figures. Available. There is no conspiracy to deny any group of people in any part of the country access NIA relation service. And that relation figures also a bear out to say NIA patana exceed registration targets your governing board etc. We continue to do the work. Abusiani aye Professor Ken Atefa, Executive Secretary, our National Identification Authority anom. Na wa penina manas one watchem so be as America krebide no kure. Wo ba be piem waswaye wa. Na chasa wamo fa wo how bi mutu wa chasa sa how ni nyina ne ye how a. Wo betimi aso anu kura po wo ma hyase so aso anu ne watchem so. Every ne ya kwase ne bosume miensa so. Kwase ne bosume ensia so no na chasa Ghana card de wo metimi register nipa bebre Ghana fo bebre na timi anya bi edu acham se fiti sabre ya ana electoral commission wan kasa ne voter register no tum ne de was registration no egusu a ekoso atuemu to la ekosise electoral commission beka se wo munyai anase wo muntum sabre ne nyama ye de wasu wo bibia wo ye Ghana ni wo ho kwan ese otimi ko register na Ghana card no wonsa eka wodie. Now, challenges can crop back with availability of blank cards. But no a part of the general financial situation at the moment. It is being addressed. You bet to me, I'm already within the next 3 to 6 months. Everybody who wants to register, you bet me I register and also in Sabeka up to the point that Electoral Commission close to voter register and registration. We will continue to be available to serve the people of Ghana. And here with all the Parliament. More recently, February, and July Committee of the Whole, name of the entire Parliament of the Republic, NDC minority, and almost the greatest entry of Ministry of the Interior. Abusia Professor Ken Atefa, Executive Secretary, Penny Kwantrefwo, our National Identification Authority, ano. Na nusi ya pe anabepia my Ghana. Enya Ghana for kwani wani watimai mufobi so awayemu. Wamunya Ghana for wamu finkronkro wodroso. Ana wama babe piemu awa maimu. Enti pepi edia ye na de wamusona aya refugees. Ene acting executive secretary, ade Ghana Refugee Board aya padi tete. Ana ni openi swaka senya nokura. Wabo National Identification Authority wabo mabasu ye papa chemsa. Wamo bo mumodin ye pa na samini ukase. Santi maimufona wamo nya Ghana fuano. Ani Ghana card ni ya ma omusubio.
wamu mai muti wasa kwan bia so no wamu satimi kabie ana padija techra musa ne kwan ya so no no e wasa wamu so wamu nya Ghana fo kra no wamu satimi kabine wamu de ne de hihye ya da ho ya ma mu Ghana card ni bi mom so wamu nya Ghana fo ne aniema bi wo ho a enya de Ghana card no won betimi ate aye. Important to note that the card does not grant them Ghanaian nationality. It says very clearly on the card, even though it is the Ghana card, it says very clearly that it is a refugee identity card. And so it doesn't give them nationality. It also does not give them the right to vote. So refugees will not have the right to vote and they are not Ghanaian. The only thing is that it gives them access to social services in order to live in safety and in dignity. As refugees, they should have access to services that are granted anybody who lives in Ghana, whether they're Ghanaians or not. And we should not worry that this will give them access to services that only Ghanaians, access to areas that only Ghanaians have access to. It says clearly that it's a refugee ID card, and that is what it is. Enti abusanu no wa musane nya de won betimi de Ghana card no atu aba nemom wa ma ba pie mu de na sika krabia wodura na wo musika be kwa akodi wo wa mu kwa akoyi ase de be ye mere ama wo mo ani aye kokoti ye aye acting executive secretary wo da Ghana Refugees Board ano yera padi tete abusuafo wadwenkyerɛ a wode bae baako mienu na yɛnsɔre ɛso sanse yɛbrɛ no ɛnso anya ayɛ ɛbrɛ na mekɔ ɛyɛ Facebook na afe no mede ɛwɔ no mode no enso ede aba na master planner junior kentampo ana odi fra wode abai wo kyerɛ mu sɛ onni kwa sɛ Ghana fo arihemu wose yenya ɛwɔ Ghana ma bɛn na nadan kwa kufado ɛne MPP amanyoko mu no ɛni kwa sɛ ma no efiri wɔn mu kura yɛnkɔ so ankura gidie ni mu pintin sanso nim sɛ ɛnkyɛ ɛbrɛ sɛmu ɛbrɛ bi ani akyire ɛnoma sa besin dadam enso ebiem wakyea MPP tutenani onimanyamfo Steven Intim enso so ɛwɔ hanom yate master planner junior kentampo de no Azeman enso edifi Azeman Ventures no wa santimantem kronom ɛna ono so etem sɛ braso ɛse yɛmpanyufo sabe mpradua so mu gya pesa min kuminya na wanum ehwe so boama yɛkyekyere oman no mo oman ne timi tumpɔn yɛnyina yɛnhwɛ sɛ yɛbɛko ade ati aketa hye dwum de kankan ne proye na afi no oman na japade no yɛba ho ɛban ɔsɛ yɛ ne sɛ betumi aboa ama yɛnyina yɛ ho atɔ yɛ ne afiri ɔhawa yɛna mu empempen yi na akua mo aboaten enso ɛde aba no so ɛkyerɛ mu sɛ wɔkyea His Excellency the Vice President Dr. Alhaji Mahamadou Bawumia ɔsɛ ogidi esi ɔno ɛna yɛ ɔpanyo betimi aboa MPP ama ɔmabire ɔmabu enwɔtwe no enso emu anaso ɔmabreak the 8 no yate wɔso ɔsanso gidi esi 2023 budget no ɛbɛboa ama ɛde ɛyɛ ɛfasode anase ɛbɛboa ma Ghana fo yɛ ho ahenhia yɛ kakra yate Veronica dede yate won ka te wono ɛhyɛ London anase London ɛno no ɛhwɛ yɛ ɛso efiro chem sɛ Ahenkan FM ɛyɛ no size yate yɛdase bebre Veronica mayem fancy na yenkosan yebre no enso enti abusia ya de si ananwumre ye producer watna afidie na chichinchi mafidie ni fruma ema yen eye Kwabna Akim Sansona Kwame Asante ana etwa ye ko Facebook kama enya sam ketwa Billyman eye technician on duty ana sipiesie pa enko ema womo anwumre yeso a wote yenka eye me mame akua chanewa mene adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa ende wani mu kan Kasiebo na si yesi